Hello gulte ho tuni azong hi THUSIM kitsadum ta ngai nomum ta THUSIM ta isei ki dewahi tuni ai THUSIM sei dewahi the bus 375 Beijing zong anakitin the midnight bus zong anakitin the last bus to Fragrant Hills zong anakti abai pena seiding hile bus number 375 China bus hichi hi Hichi THUSIM anakipat na chu hile 1995 kum Beijing China capital ahin 14 November zan chu anahi 14 November 1995 zan chu anahitai bus number 375 chu ahong ki tolin hichi bus hi Yan Ming Han kiti bus hichilaya guna chu nakipat doa Jiangsan kiti chuting le Fragrant Hills song anakitin hichan hi chiding anahi bus anakipat do chun passenger hi atam hle zingin anadim set tho nawe bus song hi azon pen bus anahitan bus anaha athim na lai hi hichi bus hi Fragrant Hills agahlun na dinga bus 10 sagi aho pading anahi Fragrant Hills san ahlun na dinga hi athau zong hi kito chet ana sun jiu hin aval hlai thelo dinga ana koi jiu hi bus chu ahungin mi chu aban in hin tha chaitan ahunga hi le bus ten khat hin pakit dai hichi bus ten achun nu pa khat le gothang chapang khat le te sepu khat hi anom ven ama ho zong bus ahung pharin akal tawe bus sunga hi tua mi gup anom wa hitai driver pu hin conductor no hin chuteng passenger hi mi libo anahin hichi zan chu hui zong anungen go zong aphin che chu zengin ba song athip che zengtan koi macha ogit kiti za de anom tapoi ama ho zong hi kichatain kiningge en om tawe bas kinga anading Fragrant Hills ahlun na diwa hi bus ten group bo anom tai ama ho zong ahung ki tol wa hi le kining lovin road ahin mini ahin mutawe driver pun zonga loading ati ahin aji chu bus ten ahi lojin ahin la hechi bo chu bus azona pen hi ta jin driver pun zong ananga api tho tai bus anga owa chu mini bo ahi wangven bus anung lang kora hungkal do alew mi thum anahi tawe mini ki ka hin khat anadingin hechi pa he akivol thoa anabang jingin asam ho zong amai a hu in hi hichilaya passenger thumo chu anung lang pen hena to win chuting le Chinese von kidang ta ai akivonovin amai ho zong dei banga anakimuthei poi akiti hichi passenger thum chu driver pu hin conductor nu hin chuting le passenger anato maso chuna ve win adat mo le jing win chuting le akicha thim jing ta we bus sunga chun koimacha akiho tapo win alung yelwa chun kicha nan adim set jing tan chuting le bus sung zong chu ahung lum jing ana tive bus chu ahung ki tol a hele nu pateni akum na diu phat ahung hlung tan amani zong akum kitan bus song akipat pai kitai akichat na ka avin passenger zong a hlom hoi jing tawin anung langa mi thum to hole go thlang chapang pa le te sepu bo chu ana tawe te sepu wang alung anom thei be jengen anung langa mi thum to ho chu agu in ave li jing tai kining changlovin te sepu chu hung peng do in amasanga go thlang chapang pa ko ma chun ipidinga kasum na gu ham a hin ti tai go thlang chapang pa zong hung long hang zain namasanga ka to nei mu lo ham iti ka na sum ka gu ding ham ipidinga nei ngo ham ati na lung hange hitia chu akisaw hlon le bus conductor nu zong chu hong phaijin athu hong do a hele te se pun zong hichi pa hen ka sumagu in ka par so zo se zong window a pai mangam tai ati pe e bus conductor nun zong te se pu chu a sei pe in na her hial hin te ke ho zong kyum chi a iti anu sumagu ding ham ati pe tai te se pu wang alung hang be se jengen conductor nu ko ma chun bus akinga ati ti le kani thlona ka kum thlona hichi pa hi police ho koma complain ka bola police ho kamat sa te ding hi ati pe tai phatsom khat amalanguwa ki tolbe awa hi le bus ten khat hi phakit tawen
hi cha chun basong anga ovin chapang pa le te se pu chu akum sa ta ve na so ta ve na tien ama hon jong ada thai te se pun hi che per chun bus conductor nu chu thil khat sei pin ep hi ham azoteng sei taw hite bus akona akum ta thon wang chun te se pu wang alung hang ta hi be jengin chapang pa wang alung hang hle jengin ep dinga thil gu a nei ngo omong mong ham ka gari zong nangji a ka chan lo hitan tu ai pya ka che ding ham ati tai police ho koma ep complain nei bol god ham nei pu jen lang complain nei bol jengin ati pe ta te se pu na hin don budin police ho koma zong complain ka bol loading ka sum zong nang gudi pon nang ka ngo ode pu ati he che phara chon go thlang chapang pa wang alung hang be se jengin ep na sei na ham ep dinga hita he no mamati te se pu na don bud kidin mang ka hu do nom zia basa kona ka kumpi bo na hi ati pe tai go thlang chapang pan zong ep nei hu do god ham ko nei tha god ham hoilaya ko na nei hu do god ham ati te se pun zong a sei pe tan ba sungai to per chun gu thim thimin anung langa mi thum to ho chu ka ve en hi le alai lunga to pa chu huin apono hin mut phaden a kengo a umpoi mi him wang a hi lo diu ka ta san zia iso chat na thei de dinga hita hi drama ka bol thu hi ati pe tai go thlang chapang pan jong hi ti thu chu hi a hele bus conductor nu chu pidinga na sei pe lo hamati te se pun jong adon bodin bus conductor nu le driver pu jong chu hungkum thlandinga ka sei pe a hinge je a hin la ka thu sei ata san ran pon amani zong akipat te te e ati go thlang chapang pa jong akichawal jengin te se pu chu to ama sanglang pe a police station na chu chi a complain aga bolding in akipal fantai police station na aga chi thuna athu ho aga sei pe wa hele police on wang register a bol je chu hepon asu lu je jong hepon nang ni chi thon tan ken athu na suning gatin a hole ki tu ki do te tin na sol do tai 14 November nia na ki pat do chu 15 November hong hitan hichine a hin news a hong ki so tai bas khat a ki holmo en 14 November zana hong ki pat do chu a hlun na ding zong tu ni chanin a hlung hi lai an ti ta ve hichi thu hi news a tampin hin so ta ven police station zo se zong a thu report hin peta ve police station khat hin 14 November zana gothlang chapang khat le te si khat in bas sunga boina thu complain ahong bol got a hin gel do ta ven bas mangpa bas number chu anaki to chet tai ama hon zong agana ganin te se pu chu to gothlang chapang pa chu ko kit vin thudo ana phati chan anei vin athu ho a hechin ta vin police ho zong agana ganin bas holding chun akipat do ngal ta ve date 15 ni khosung se chu hichi bas mang chu a holovin amu po ve ahin la date 16 hong hitan hichini hin bas anahlun na ding Pregnant Hills kiti hichi lai chan bo chu petrolin nong ato ding a hin kidang ta khat chu 100 km wal langa hin bas vadung khat hin agamu do ta ve bas sunga chun mithi minga he amu ven khat chu hi a hele bus conductor no hin khat chu hi le bus driver pu hi thum chu hi kida hele mi him zong banglo ata sa chu mi him bang hi tho phat sora kona anathi wa bangin amon ta ven hi bus conductor nu le driver pu ta sa chu ni khat bep ana hi na lai je chun i ma cha boy pun hin la mi thum ho chu i bidinga ata sau chu anamo na ham ti chu alung dong ta ve ama hon jong bus su a hin boi pi ki ta ven aji chu in head bangoven Pregnant Hills san bo chu petrol chun atu hin hichi go chu lova 100 km wal langa gari anamo do jeng chu alungu aboi tho wang hi ama hon jong petrol tanki chu aga avet wa hele thisan dim set anome akiti hitia aboi momong phar chuna ma hon jong CCTV camera roda kisuto ho chu check abol wa hele basu abang bangin ache na bang bangin amo pe ave na hi hinla kidang ta chu te se pule gothlang chapang pa akuma ko na chun basu CCTV camera en jong anaman do thei tapon anakimut tapoi mi pile se pai ho wang alu a khot jeng vin alung gi momong ta ve hichinia kon chun 375 road hi koimachan an ho ji tapon zan soden ade a last basket ho wang hi
koi macha ana to ngamji ta po ve kiti phat ana chi hoi hoi jin mi pi na hin sumil hoi hoi tan hin la koi hi zong le hi chi ro chu zana na ho teng leo hi chi thusim zo agial do jing jiwi akiti tuni chana police ho ahin hi chelaya mi pi ho lunggel ngai tu na question lin pen anom jing chu passenger thum ho chu koi hi wa ata sao zong ni khat be visa amon sa na hi ham chuting le bus chu 100 km wal iti petrol beya na hlai pai paya cctv camera zong anama thelo ham hi chu lungdon ta hin tuni chana koi machan ana hol do alo pai pai a hitai